Oras bahu bata haganupan, paima ijalo hita hatani na bata bani sogot ni arion, dear asa ibagas tonggo mahita, martonggo mahita. Ale na bata nami na marhabang sa inaguriatas, terpuji maguranmu, halani doma ipapuhoham hanami humbani istirahat nami. Nalaho makorjaon ganup horja nami sadarion. Marhitehon niay Tuhan, hanami sihol manjalo hatamu, nagabe onjolan hanami, ibagas perguluhan nami sadarion. Halaniay, sorapi hama uhur pakon pikiran nami, marhite kuasa tundimu napasi. Ase hanami boy mangarusi jana makorjaon harusuhmu. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Kita ganupan, hata ni bata naga beta dah niton di bata bani sogot ni arion tersurat bani tolu Musa bindu 10 ayat 10 tolu. Sonon ma hatani. Seng bulih odoh-odohonmu barang rampokanmu hasomanmu. Upah ni halak si parombo, seng bulih tahan-tahanonmu rosi patarmu. Singgan jay madas nitene. Kuria na hinaholongan ni bata, onggado hita sukun-sukun ibagas uhurta. Ibadah atap puji-pujian na sonahado, natang si jengesan, natang si dearan, nagabe si turuon, na iamalaskon na bata. Ibadah na mambahin hita tariluh, sangga hita mandoding atap manangar ambilando. Ibadah na homi na bancay na seng dong tepuk tangan ni do. Ibadah na sonahado na ihamalas kon na bata sa sitong ibagas setiap ibadah ta. Hita ganupan na hinargani Tuhan na bata, hata ni na bata na ondos bata bani sogot ni harion. Sihol pasingat kon hita pasal pergoluhan halak nama sombah na bata. Anggo tulimat hita bindu 10 on terdiri humbani 2 topik. Na parlobe aima pasal nahado aturan sangga manggalangkon galangan perdamaian bani Jehovah. Dopai na paduahon pasal pergoluhan hubani sama hita, asesari apakon adil hita bani ganup halak. Hita ganupan marhitehon hatorangan bindu 10 on takas do bata. Bahasa ibadah ta hubani nebata langsoh pita ibagas gereja. Tapi lanjut do homa bani perguluhan ganup ari. Dong kesinambungan ataupun keberlanjutan ibadah ibagas gereja. Pakon ibadah ibagas dunia. Marhitehon sari adil bani ganup halak. In humado na ipadaskon bani kitab Yesaya bindu 58 ayat 6. Ailang ondo parpuasaon nahu harosuhkon mananggali sakut-sakut halani hajahatot makarhari talini pasangan paluahkon halak na ni odoh-odoh apa manrosaki sagala pasangan. Jadi takas mabata bahasa bani mulani pe ibadah tahu bani nebata lang ongga soh pita ibagas ruangan atap gereja. Tapi berlanjut do homa bani perguluhan taganup ari. Ijai mataridah bapinang taganupan. Bahasa kesalehan spiritualitas juga berlanjut bani kesalehan rutinitas ataupun keseharian. Anggo ya tahun hita sihol mamuji Tuhan, berarti hita lang pita mamuji Tuhan ibagas gereja. Tetapi hita mamuji Tuhan bani duniaon ibagas duniaon marhitehon parlahota bani ganup halak. Halaniai ijon matarida anggo mula kita bani sukun-sukun na parlobe ai sanggah memukah
renungan tawon, ijai sukun tai ma, ibadah nasonaha do na yang malas kon bata. Ijai ma hita ipasingat. Bahasa ibadah na yang malas kon bata, ibadah na berlanjut, bani ganup ari, bani ganup parlahota di dalam keseharian. Lampi hita memuji Tuhan bersorak-sorai, mendengar dengan tekun ganup ambilan na ipadaskon panditata. Lampi hijait ini, tetapi berlanjut mahoma bani setiap perguluhan ta. Ase hita boy sari, boy adil, pakon sama hita. Onma hatanin bata, nadas na ondos bata. Ase onma gabe ajakan bata, ase lambin hita memuji Tuhan dalam bentuk keadilan kepada sesama. Amin. Martonggo bahita. Terima kasih bani hatamu na duma ondos benami Tuhan. Saya pergogoi hama hanami makorjahon harosuhmu. Marhite kuasa tondimu na pasing. Halani seng dong hagogohan nami anggo mangusagah kon diri nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.